abakijijwe bose baragutegereje, isezerano ryawe twakomeje kuribamo twe n'abasogokuruza. Uyu mubumbe wacu witeguye kukwakira, abakijijwe bose baragutegereje, isezerano ryawe twakomeje kuribamo twe n'abasogokuruza. Bagukunda twese abagukunda, twaba turiho cyangwa twarapfuye, tuzahindurwa use nawe, use nawe. Abagukunda twese abagukunda, twaba turiho cyangwa twarapfuye, tuzahindurwa use nawe, use nawe. Umukwe n'umugeni baramagara bati ngwino, niba nawe ubyumvise hamagara uti ngwino. Amina bibeje turarasana ibicu, amaso yose azamureba, nanone umukwe n'umugeni baramagara bati ngwino, niba nawe ubyumvise hamagara uti ngwino. Amina bibe bicu dorerezana n'ibicu, amaso yose azamureba, nanone amen, amen. Abagukunda twese abagukunda, twaba turiho cyangwa tuzahindurwa we, ai duse nawe, duse nawe. Abagukunda twese abagukunda, twaba turiho cyangwa twarapfuye, tuzahindurwa we, tuzahindurwa duse nawe, duse nawe. Eho turashima Imana ko mwadutekereje mukadutumira. Imana ibaha umugisha. Niba mwarabonye ko hari icyo twakora muri iki giterane, Imana ibagire neza. Turashima Imana kandi kuba muri iri torero. Ubushize turi hano twaranezerewe, twagize ibihe byiza. Pasiteri ni inshuti yacu. Turashima Imana none kongera kugera hano no kubona abera bose baje guterana. Imana ihabwa icubahiro. N'abakozi b'Imana twahuriye hano, abashumba duciye bugufi imbere yanyu. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya, haleluya. Yemwe mumbabarire munyikirize. Ari umuntu wavuze ngo iyo ngo mu materaniro ngo kumwikiriza ngo iyo ntacyo biza bimubwira, jewe biza bikimbwira. Iyo abantu batabikiriza nza numva bitamereye neza. None munsaidiye uyu mwanya mutoya munyikirize. Haleluya. Yahagaze mu cyimbo cyanjye n'urubanza rw'ibyaha byanjye, n'urukundo rw'inshuti yanjye rwatumyira. Yahagaze mu cyimbo cyanjye n'urubanza rw'ibyaha byanjye, n'urukundo rw'inshuti
inshuti yanjye batumyira bamuwanje mwana w'Imana kungira ngo ampinduruwe n'umugisha kumenya Yesu n'umugisha ukomeye n'umugisha ukomeye kumenya Yesu n'umugisha ukomeye ukomeye kumenya we kumenya bamuwanje wamu umwana w'intama we kugira ngo ampinduruwe n'umugisha ukomeye kumenya Yesu n'umugisha ukomeye n'umugisha we ukomeye ukomeye kumenya Yesu n'umugisha ukomeye ukomeye we kumenya Yesu. Endo ushyiramo ari amajwi zamura volume da uzamurira Chuki kati ya waamini, wapi upendo ule wa kwanza? Utengano na fitina na masengenyo, ndugu vyatoka wapi? Ikiwa tumeokoka kwa neema tutakaje mbinguni pamoja na Mungu aliyemupewa majirani wanapigana, wanatetana, wanabaguana. Mungu tujaze upendo, Mungu tujaze upendo, Mungu tujaze upendo, tujaze upendo. System Shetani amejenga, ukipatana na mtu jirani anashika simu anakupigiwa, anajiongelesha msiongee, anashika simu anakupigiwa, anajiongelesha msiongee, anajiongelesha msiongee. Kwa makanisa hadi kwa wachungaji hawana upendo. Kanisa la leo halina amani, limekuwa kifamilia. Kuna watu wamekuja kanisani kwa ajili ya ubaguzi wa makabila, ili tuwe wengi kanisani na
na sisi tujulikane, ili tuwewe kanisani na sisi tujulikane. Kanisa lako Mungu wangu, iwe na upendo, iwe na amani, nalilia kanisa la leo, nalilia kanisa la leo. Ondoa fitina, ondoa ubaguzi katika kanisa lako Mungu wangu, iwe na upendo, iwe na amani, nalilia kanisa la leo, nalilia kanisa la leo. Ogopeni kanisa lake Mungu, ndugu zangu. Uimbeni wokovu, kutabili na ndimi bila upendo ni bure. Ogopeni kanisa lake Mungu, ndugu zangu. Uimbeni wokovu, kutabili na ndimi bila upendo ni bure. Ndugu kwa ndugu ni madui, hata kwa simu hamuwezi ongea. Ukifika kanisani umeokoka, nalilia kanisa la leo, nalilia kanisa la leo, nalilia kanisa la leo.